wonke amazwe eVest University kwakuye deliver iphepha wayesengithatha uRobert Papini engiba kulelo khuza ngaba kule symposium kwase kuba khona uprofessor uKitchoff wase University of Zululand uprofessor Kitchoff waye ebhale ngobaba mkhulu wakhuluma yonke into eumbhedo uthe mayeseyiqedile wayesethi ulokuza uRobert Papini uyafuna ukuthi umphendule uyiqondise lento ngathi mina ngiyafuna wayesethi ngonyaka ozayo ubobhala iphepha uphendule lenkulumo nangempela ngalibhala iphepha ngibhala iphepha ekade ngiphendula professor of religion uprofessor Kitchoff ngithi wayedean eUniversity of Zululand dean of religion into enjengaleyo mangaphosisi okokuqala nganikeza iphepha elithi the Holy Spirit ngokashembe ngayichaza lento kanti kuno professor lapha abamnyama base America ngathi mase ngilideliverile liphepha akakho omunye umuntu owakwabuye wabane interest yale elinye iphepha ngangithi mangiphuma labo professor base Canada abangama blacks bephume bezohlala nami bethi uyithatha phi into enjeni emhlabeni khona into enjeni emhlabeni ngithi mina ikhona into enjeni emhlabeni kwase kuthi-ke kuleli phepha lika Professor Kitchoff ngamphendula kwachazeka bonke abantu ngisho ukuthi lento uprofessor oyibhalile akazi ukuthi uthini kodwa ngikhuluma lokho ngolwazi lwami lokuNazaretha ngingenaso ngisho sodwa isifundo setheology kwakungoprofessor of theology ngingenaso ngisho isifundo nje sase-university setheology noma seBhayibheli kodwa ngaba nesibindi sokuthi ngimphendule lo professor ngimphendule kugcwele odokotela betheology no professor betheology ngaba ngokuqala ukuthi ngakhe lenhlangano okuthiwa inabatshu noma bagcina sebengephuca yona ngasebenza kakhulu kodwa ekusebenzeni kwami kakhulu kanti ngisebenza njena ngizakhela izitha ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthole uba nesitha somuntu omdala lo muntu ongamdala nje kuphela ngomnyaka omdala nangesikhundla ngaba nezitha ebandleni zabafundisi ngendlela exakile wakhiwa uzungu oluxakile lokuthi ngihlukumezeke ngendlela esimangaliso ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngathi ngiyakhuluma wavele wasukuma umfundisi umthetho wathi sengithuka ubaba uThingo wahlakazela kumhlangano ngakhishwa ebandleni uthe ubaba uThingo mayeseyilalela lento wathi hayi udaka lo akufani nomfundisi umvangeli umpanza lokukhuluma
wangilanda sengihlele ekhaya. Ngangithi uma ngihleli ekhaya kwake kuqhamuke umuntu ngilele eqhamuka odongeni ethi ngikutholile namhlanje kade ngangikufuna ebese egibela phezulu kwami ebese ngidove ngiqume ngize ngicishe ngifane nomuntu ofile zonke izinsuku manje ngithi ngilele efike lo muntu efike eqala efike hleke kodwa eqhamuka elokhuzena odongeni ngingamazi uqhamuka ngapha bese ethi ngikutholile namhlanje na ehleke kakhulu bese egibela kimi ngolunye ilanga wangidova ngaze ngawa phansi ngathi mangiwe phansi ngafana nomuntu oqulekile ngase ngizwa izwi sengathi angazi noma kwangeleka baba ilanga noma kwangelika abantu kodwa kwangelika shembe wathi vuka uhlabelele ngamphendula kulokho kulala sengilele phansi ngiwe embedeni ngathi mina ngihlabelele ngithini wayesethi hlabelela noma isiphi isihlabelelo oyothi uma uvula usithole ngasengivuka sengithatha isihlabelelo ngithe mangisivula angisazi ukuthi lesi sihlabelelo siwunamba abantu bade ngisazi nje ngisejwayele kodwa sona sikhuluma ngokuthi noJesu wabaxolela ababemhlupha bathi noma bemhlupha akashongo lutho ngase ngithukuthela kakhulu ngithi mina hawo lokhu kuhlupheka okungaka kuthiwa angixole kodwa lesi sihlabelelo ngangaze ngihlabelele ngase ngiyasihlabelela lesi sihlabelelo ngithe mangisihlabelela ngathi ngiyosiqeda kwase kuvuma waxola umoya wami amen kodwa ngahlala ekhaya uma ngihleli ekhaya ngase ngishayelwa ucingo umfundi inkosi uDube ethi uthi ubaba othingo buyele esontweni wayesengitshela inkosi uDube ukuthi umbizile wathi laba abafundisi bafunane kulomntwana inkinga yabo yini ngase ngiyabuyela ke esontweni kodwa angizange ngokuthi ngibuyele esontweni ngihlale kahle ngelinye ilanga ngathi ngisenhlangakazi kwathiwa njengoba abantu basekuphakameni bekwazi ukuye enhlangakazi lokho kwenziwe yimina bangithenge ngo30,000 rand ngase futhi ngigwazela amajaji ngangiye enhlangakazi ngiyohlala khona kodwa kwaba nomhlangano kwasethiwa angibuyele emuva ngoba uZondi ufuna ukuba engidubule noma ngangafuni kodwa ngaphoqeleka ukuba ngibuyele emuva ngiyoshiya umhlangano wasenhlangakazi
ngithema ngabe ngifika ebuhleni ngithe ngiyaphuma esontweni emini ngafica imoto yami sikakiwe kuthiwa ngibizelwa emhlanganweni ngaya kulomhlangano ngoba ngangasakwazi ukuphuma ebuhleni imoto yami sikakwe ngezinye imoto kuyilaba abafana bangaphakathi kulomhlangano ngathethiswa lelo cala lokuthi mina ngikwazele abantu noma ibandla lasekuphakameni mina ngikwazela amajaji ukuthi evuna abantu basekuphakameni kwakusuka umuntu nomuntu kulaba bafana bengisho bengithuke basebethi banquma ukuthi ngibulawe lokho kwakhulunywa ebuhleni kwasukuma umfundisi uNgidi wathi hayi ke sengiyahamba ngoba angaze ngizwe ukuthi la ekhaya kuke kunqunywe ukuthi umuntu ebulawe ngaphuma sengiphekezela abantu abangithandayo ngaphindela emuva ngahamba sekuthiwe umfundisi umthetho esenqume isinqumo sokuthi ongigweba inyanga ezisithupha ngingasonti ngasenqaba leso sigwebo ngabuyela esontweni uthenge esonto ezayo ngingena esontweni laba abafundisi baqhinqa ngaphandle bathi ngeke bengene la esontweni uma kukhona mina kwafika undeli wamemezela esontweni kugcwele abantu wathi umvangelo umpanza akaphuma esontweni bathi abafundisi ngeke bengene esontweni kukhona mina kwathi lapha sekusuka insizwa zithi zongikhipha kwasekuguqa inkosi umzonjana ingcobo wathi umzonjana ingcobo ngaphambi koba nimkhiphe umvangelo umpanza ngicela kuba ningitshele ukuthi wenzeni kwatholakala ukuthi akakho umuntu ongase echaze ukuthi ngenzeni yayisithi inkosi ke uma engekho umuntu ongachaza ukuthi wenzeni hlala phansi ke mvangeli ngahlala phansi base amakhosi ehlangana ethi iwona esengibhekile kodwa ngase ngihamba ngegoli emhlanganweni ngithengise egoli umfundisi uKhanyi wathi angifunde umthandazo wesabatha ngolesihlanu ngithe ngithi ngiyaguqa kwaguqa umfundisi uNtombela wathi umvangelo umpanza ngeke ufunde lo mthandazo ngoba umisiwe kuleli bandla ngahlala phansi wasuka omunye umuntu wawufunda umthandazo ekseni ngesabatha ngaya enkonzweni kwangasho lutho emini ngaya enkonzweni kwangasho lutho makuphuma inkonzo ngithe ngithi ngiyakubaba ngathi ngikanjena nje ngameswa amaphoyisa angaphakathi athi wena uyubaba ngathi ngithi ngiyanqoha bafuna ukungishaya kwaqhamuka unkosazana uMahlabisa uAntu Mahlabisa wafika wababamba wababuza ukuthi yini abayenza phambi kwababa wangithatha wayongifihla edokodweni lakhe ngahlala edokodweni likaMa-Antu Mahlabisa nalomunye uAnti kwaze kwaba sebusuku ngicashiswe edokodweni emhlanganweni uAnti uMahlabisa uAntu banomunye Masangweni bahamba baya komfundisi uKhanyi
bathi abamfihle kubo bebheke nemoto yami ngoba kwasekuzwakela ukuthi ozondi bafuna ukuyishisa. Wathi u-anti uMasangweni, Mvangeli, uma ungafuni ukufa ngicela ukuthi uhlale ekhaya ngoba uyababona ukuthi labantu bafuna umphefumulo wakho. Ngavuka ekseni ngesonto ngithi ngize emhlanganweni ngabuyela ekhaya. Kwangavuma ukuba ngingayi emhlanganweni ngoMeyi ngayi emhlanganweni. Ngathi mangiye emhlanganweni bonke abantu bangibheka ukuthi lo muntu unasibindisini sokuza emhlanganweni. Kwathi makuphela inkonzo ubaba uThingo wangibiza. Waya nami emva kwendlu. Wafika wangibuza wathi, Mvangeli, labantu bafunani kuwe? Ngavele ngakhala. Naye wakhala. Sahlukana lapho sikhala sobabili. Uma ke ngithi leli culo ingilosi ngicabanga ukuthi iqambela mina ngoba kulalonke lolu usizi kwenzeke isimangaliso ongeke uzusikholwe. Sithe sibona kwase kufika ingilosi izohlala nathi. Into engakazi yenzeke emhlabeni. Or at least not now, angaze manje. Yahlala nathi le ngilosi. Kuthe sekuphele mhlawumbe inyanga singazi ukuthi izofunani lapha isimo esinjani. Yathi mina njengoba ngilapha nje ngithunywe ubaba ilanga. Uthi angizokubheka ngoba kunabantu abafuna ukukubulala. Angikwazi ukujabula engakujabulayo. Ngoba ngase ngivele ngibonile ukuthi ingilosi. Kodwa into engangayazi ukuthi izofunani. Ekufukeni kwalomuntu wasezulwini wenza izinto ezisimangaliso ukungivikela. Akakho umuntu okwake kwehla ingilosi ezulwini yazohlala naye ihlalela ukuthi imvikele. Kodwa kwakuye ukuthi mangabe laba bantu benomhlangano ingilosi ibisiba phakathi kwabo. Bese ibuya ithi kade benomhlangano bafike bathi bengosibani nosibani bathe nithi mase ngishawa uvalo besithi ingilosi no ungakhathazeki bazodlula phi kimi ngoba ngithunywa ukuthi ngizobheka. Amen. Bazodlula phi kimi. Kodwa bese iyangitshela ukuthi uma ngiphuma angiye enkonzweni emini. Uma kuphuma inkonzo, uma kuphuma nje ilati ngithatha imoto ngibuye. Bayothi bephuma ngibe ngasekho. Yakwenza lokho ingilosi yakwenza ngenkathi kukhona ingilosi akuzange kwaba khona ngisho lodwa usuku lapha bake bakwazi khona ukuthi bengibizele esicaweni. Leso sicawu babegcina kuba bebenazo bebodwa kodwa ngizange ngabuye ngaba khona esicaweni ngibizwa yibo. Kodwa into enkulu eyenzekayo ngelinye ilanga ingilosi yafika yathi ngithunywa ubaba ilanga. Uthi babhale phansi bonke laba bantu abakhiphayo. Nangu umkhokheli wayekhona fika ingilosi. Sase siyababhala phansi. Babe u11. Thema sebabhalile phansi yasithatha iphepha ingilosi ihamba nalo. Lento engikhulumayo ifana nenganekwane. Kwaphela amasonto amabili yabuya ingilosi ijabulile. Yathi ubaba ilanga sesayinile iphepha. Uthi angibaxoshe bonke laba bantu esontweni. Manje na ke sengiyobaxosha.
saxake ukuthi izobaxosha kanjani. Kodwa bonke njengoba sibabhalile baxoshwa phambi kwethu sisebuhleni. Hayi ukuthi mhlawumbe baxoshwa sesaphuma, baxoshwa phambi kwethu sisebuhleni. Uzondi noGabuza bedlula phambi kwethu sinomkhokheli behambe bekhonjwe ngeibhamu ngesabatha. Baphuma sabukana emehlweni ukuthi simangaliso lesi. Laba abantu abahambe bekhonjwe ngeibhamu inhlohlela ngeibhamu kwenze njani ngesabatha kubuka noma ubani. Zonke lezi ibhamu engabe ngibalekela uZondi. Kodwa egcineni uyena owakhishwa ngazo. NoGabuza. Kwakuyingabantu ababonga ongqongqoshe ukuthunywa ukuthi bengihlukumeze ngendlela esimangaliso. Abanye baphuma mase bephumile bazama ukuyethemba izinhle nakhona kwababhedela. Abanye emva kwelokho bafa. Mase befile abazange bangcwatshwa ngisho amaNazaretha. Khona nje owafayo wangezwe kuthiwa wangcwatshwa nje abantu nje. Kodwa wayemfundisi. Omunye sathi sesiphumile. Wayese eshumayela ngami. Base abantu sebengishayela ucingo laba abasithandayo bathi kade usibani bani eshumayela 888. Uthenga kusasa yafika ingilosi sithi ukuthele ivutha. Yathi uthini obani yena. Yathi njengamanje ngizomkhipha. Kodwa ngizomkhipha ngumngani wakhe. Ngempela wavuke lo mngani wakhe wamkhipha kuze kube namhlanje nakasonto indawo. Uyaphila kodwa akanalo isonto akasonto indawo. Naba bathi baya kwamanye amasonto bayethemba izinhle sebaba imphuphe. Kodwa laba bantu abanye bazama ukuthi bengibulale. Abagcinanga nje ngokungizonda. Kodwa bazama ukuthi bengibulale. Noma sengiphumile ebuhleni bangilandela, hayi nje ngenhlamba. Kodwa bangilandela ngeibhamu. Uthi ke unkosazana wahlenga umphefumulo wami ogibeni lalokho kufa. Zijabhile ezitha zami zingibona ngisaphila. Ikhona ngithi lesihlabelelo siqondene nami. Uthi wasula izinyembezi kimi emehlweni ami inkosi. Wazichitha ezitha zami zazula umhlaba wonke. Namanje izitha zaleli bandla okwakuyizitha ngempela zizula umhlaba wonke. Kunabantu ababengacabanga ukuthi bengafa bengayiwa amaNazaretha, kodwa namhlanje nababhuquzayo abangazi nokuthi uma ngabe kushaya isabatha bazokwenza njani. Mhlawumbe abanye sebephuza notshwala. Kodwa indaba yokuthandwa uNkulunkulu isimangaliso. Indaba yokusebenzela uNkulunkulu inomphumela ongeke uze uqonde. Ngoba empilweni yami yonke ngamsebenzela uShembe. Empilweni yami yonke ngakusebenzela ubuNazaretha. Ngithema ngabe ngithola ngithukwa ngabantu abangamaNazaretha, kodwa uNkulunkulu yena wazi ukuthi
ngimsebenzele. Amen. Wazi ukuthi ngimsebenzele. Wathuma ingilosi ukuba izohlala nami. Yazohlala nami isizulu. Into engenzeki emhlabeni. Namhlanje na mhla ka 26 noma mhla ka 4 kuJanuary ingilosi yakhuluma into esimangaliso. Yathi ngithunywa uShembe. Uthi makhele ibandla likaJehova. Kusho wabila. Uthi makhele ibandla likaJehova. Bese kuleli ibandla likaJehova omakhela lona ubaba ilanga. Ufundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Uthathele emfundisweni zomprofeti efundisa amaNazaretha. Ingilosi yangashiya umyalezo. Kodwa yabuya ezulwini yazohlala nathi. Siyafundiswa yiyo. Njengoba leli bandla linjena akumina. Kodwa mina kusetshenziswa nje umlomo wami ngoba ngumuntu oyi-human being. Kodwa leli bandla liphethwe ubaba ilanga. Amen. Leli bandla liphethwe ingilosi. Amen. Manje ke ngiyafisa ukuthi lokho nikwazi ukuthi njengoba ngiphambi kwenu njena ngedlula osizini olunjani. Amen. Ukuthi uma ngabe usebenzela uNkulunkulu uyaye ube nezitha ezingenasidingo. Kuba nabantu nje abalwa nawe belwe nawe up and down noma ungabachazelana ubachazele kanjani kodwa belwe nawe nje. Noma leyo nto beyibona ukuthi iqiniso kanjani njengoba nje bethi ngiqambele ihlabelelo ngakho ke ngazingangeni ezihlabeleni zikaShembe kodwa bayangizwa ukuthi ngifundisa ngoNkulunkulu lo ubaba mkhulu owayifundisa ngayo. Ngifundisa ngoNkulunkulu lo ubaba ilanga ongithumile owayifundisa ngalo. Kodwa ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi ngithukele ukuthi ngikhulumelana indaba kaNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi ngelinye ilanga bathini? Bathi leli bandla lizophela. Bathi leli bandla lincane. Ithi basheshe bahleka. Bathi abayazi into uNkulunkulu oyibekele leli bandla. Amen. Amen. Uma ngicabanga usizi engibe nalo sisungula leli bandla bese ngibuka isikhathi samanje noma singakafiki lapha engithanda khona kodwa sengiyabona ukuthi lo uNkulunkulu owathuma ingilosi kuba izohlala nami namanje usahleli nathi sonke. Amen. uNkulunkulu usenzele isimangaliso bantwana basekuphakameni. Watshengisa umhlaba wonke noma ungavumi kwamukela ukuthi thina sehlukile kubantu abaningi. Amen. Kwathi noma sekufika iCovid-19 isibulala bonke abantu. Kodwa kithi kuze kube namhlanje akakho umuntu phakathi kwethu oseke wawa phansi wafa ebulawa iCovid-19. Amen. Njengoba abantu noma ngaqhamuka ziphi izifo asinalo uvalo ngoba sifundisiwe indaba kaNkulunkulu. Amen.
manje ke kumsebenzi wami ukuthi njengoba uNkulunkulu engithandile wangikhetha ukuba ngisebenze umsebenzi wakhe nginifundise nani ukuthi lo uNkulunkulu esimlandelayo uyisimangaliso kanjani abafile ngezi lakho awuke bosinda awugani na abafile ngezi lakho awuke bosinda awugani na angivumele osibatele ambasinde gezilakho ngivumele osibatele awugebasinde ngenhlanhla engithi awungaloku ngenhlanhla engithi awungaloku angivumele osibatele abangayithiwa angivumele osibatele ngizofunda incwadi kaExodus 23 verse 20 to 22. Beka ngizothumela ingilosi ikwandulele ukuze ikuvikele ohambeni futhi ikufinyelelise endaweni esengiyilungisile. Ilalesise futhi uyithobele ungayivukeli ngokuba ayikuthethelela isiphambeko zenu ngokuba igama lami likuzo. Kepha uma ulalela nokulalela izwi layo wenze konke ekutshela khona ngiyobazonda abakuzondayo ngibe isitha sezitha zakho. Amen. Amen. Kuleli sonto eledlule noma kula amasonto edlule kwaba nokulwa, anganoma ngizothi ukulwa noma into enjani, kodwa kwaba nokulwa ngikubiza kanjalo phakathi kwebandla lasebuhleni nebandla lasethembezinhle. Angizange ngaze ngayinaka leyo nto, ngayifunda emaphepheni kodwa ngizange ngayinaka ngoba lezi zinto zakwaShembe, lezi zimpi zakwaShembe angisenazo naso isikhathi sazo, ngoba izimpi ezolokhu ziqhubeka futhi angathi zizogcina kanjalo. Ngakho ke ngayitshela ukuthi angisenaso isikhathi salezi zinto, ngiyafunda nje ngibeke. Kodwa kuthe ngesonto eledlule kwafika ingilosi
yafika isithukuthele yathi uthula uthini uma lama Nazaretha asebuhleni exosha uma ehlukumeza uma noma undlunkulu kababa ubaba ilanga uphatheke kabi ngalokho wena uyaye umvikele ubaba inyanga yezulu uma ehlukumezeka kodwa ubaba ilanga uthunywe uye ngakho ke akakwazi ukuthi uma ehlukumezeka bese uziba nje bhala uyisole lento ngase ngiyabhala cishe ngabhala ilokhoza ipage lonke ngithe lapha sengithi sengizoyiposa yafika futhi ingilosi yathi angishongo ukuthi bhala kanje nakho engithi kubhale ngase ngiyabhala njengoba isho yonke into engayibhala lapha na ayizange yasuka kimi futhi ngangenayo iinterest nayo ngoba ngangazi ukuthi noma yini ongayitshela amaNazaretha asebuhleni noma asethembezinhle kuphela into okufanele ngiyilindele ukuthukwa so ngayitshela ukuthi angisenaso isikhathi sawo kodwa ngase ngibhala njengoba ingilosi ishilo paragraph by paragraph engayibhala kwakhuluma ingilosi kuphela ukuthi yasebenzisa isandla sakhe emva kuba sengibhalile leyo nto yapostwa angizange ngaze ngabheka ngisho icomment yokuqala ngoba ngabona ukuthi ukubheka ama-comment ngizothola kuphela ngithukwa ayikho into esile engase ishiwe laba bantu ngaphandle ukuthi bengithuke manje njengoba ngibhizi kangaka njengoba ngibhizi nje angifuni ukuthi ngicontaminate izinhlamba zabo ngase ngidecide ukuthi akho comment engizoyibheka angiqhubeke nomsebenzi wami ngakho ke kufanele bazi abantu nabangithuka nabangidefenda ukuthi angazi ukuthi bathini ngoba angaze ngikufunda kodwa ngibonile ukuthi abantu kuriche abantu abawu 18,000 noma bangaphezulu kwa 18,000 ngibonile ukuthi ama-comment sengathi mangikhumbula kahle beko 260 angazi ukuthi kulama comment bekuthiwani nokuthi bekwenze njani angizange ngaba naso isikhathi sakho kodwa labo abangidefendile inkosi babusisa labo ebebengithuka abazi ukuthi bebengathuki mina bebethuka lengilosi angazi ukuthi njengoba bebethuka ingilosi bebengathuki yona ingilosi kuphela bebethuka ubaba ilanga ngoba ingilosi ifike ithukuthele yathi ubaba ilanga uphatheke kabi ngalento eyenzekile yathi ingilosi wena uyamvikela ubaba inyanga yezulu uma ngabe sekubaba ilanga okuyena ekuthumile ukuthi ube kulesimo sikhona ucabanga ukuthi yena ubaba ilanga uzovikela ubaba ngase ke ngiyakwenza ke lokho bengithuna ukuthi ngikwenze kodwa bengenayo interest yokuthi abantu abangithukayo noma benzani ngifunde
ngoba bengafuni ukuthi ngithikamezeke kulomsebenzi engonikiwe. Manje na ke kunabantu lapha kakhulukazi ebuhleni ongathi bayagula emakhanda abo futhi bayagula. Kodwa kufanele kuhambe kube nesikhathi lapha uma ubona umuntu ukuthi usesimeni sekuba yintsha uhlale ekhonkotha uyitshele ukuthi akangikhonkothe egcine lapha ethanda khona mako phela engangilumanga ngoba uNkulunkulu ungivikele ukuthi ngilume. Amen. Akakho umuntu ozongiluma, ayikho inja ezongiluma kodwa ziningi ezongikhonkotha. Kodwa lo msebenzi engiwunikiwe ukuthi ngiwenze anginakuvinjelwa izinja nokuthi ziyangikhonkotha noma zenze njani ngoba nginikiwe lo msebenzi. Amen. Angizange ngaze ngayihluphana ngokucabanga ngalento ukuthi ngibheke ama comment ngoba akho comment ebengizophendula ngoba bengithunyiwe. Ufika ingilosi yathi ubaba ilanga uphatheke kabi. Mhla ifika ingilosi ithi ngibone ubaba ilanga esesizibeni amanzi sezafika lapha okhalo ngaphezulu kokhalo. Ithi ngabuza ukuthi ubaba uzobhabhathisa bani. Uthi ubaba wayesethi mntanami akuona amanzi la kodwa zinyembezi amaNazaretha. AmaNazaretha ayakhala ayabuza ukuthi ngasho naphi. Ithi ke ingilosi uma ngithi ngiyabheka emhlabeni ngithola ibandla lilodwa lo mfana esamshiya ukuthi eholele libandla angimboni. Sengimbheke ngamfuna nasesihogweni ngamfuna nasezulwini ngambona. Angimazi washo naphi. Uthi ngike ngaya ngibuzile nako mfowethu ukuthi uphi lo mfana ngoba into engiyibonayo ngibona amadoda emi esangweni azingovolo efosha abantu ebakhipha esontweni. Uyaqhubeka ingilosi ithi uthi ubaba mtshele lo mfana ukuthi njengoba bemhlukumeza bemzonda kangaka nje abazondi yena abazonda mina. Laba bantu laba sebekhohliwe ukuthi ngabenzelani ngisenabo la emhlabeni. Ethi bamzondela ukuthi uhlale ekhuluma ngami. Lenzondo yabo enkulu eyokuthi uhlale ekhuluma ngami. Ethi awukasangifuna amaNazaretha. Ithi ke itshela umfana lona ukuthi njengoba engasangifuna amaNazaretha wahlenga umphefumulo wami Ithiya ingilosi uthi ubaba makhele indlu kaJehova. Makhele indlu kaJehova. Ngake ngabuzwa ngomunye oyilunga lasebuhleni wathi
njengoba ubaba ilanga walishiya leli bandla lingeli kaJehova usho kanjani ukuthi makhele indlu kaJehova ngase ngithi mina ngazi ngoba phela ngisho lokho okushiya kodwa sengiyabona ukuthi ubaba lapha ekhona uyintandane ngalobu Nazaretha ubaba mkhulu lapha ekhona uyintandane ngalobu Nazaretha angimangalanga ke uma ngifunda ephepheni ngithola ukuthi kunamakholwa abanye abangabashumayeli okuthiwa bangene endlini kaMa bafike baphihliza izithombe zika baba ilanga abashumayeli angimangalanga uma ngithola ukuthi abantu abangabashumayeli baxoshwe uma ulele entabeni exoshwa amaNazaretha ngase ngiyayibona lento ngakhumbula lento eyasho ingilosi ukuthi uthi ubaba abasamfuni laba bantu and vele amaNazaretha amaningi akamfuni ubaba ilanga akanendaba naye kodwa ngase ngiyikhuluma ke lento ngoba ngithunyiwe zase ziyangikhonkotha ke izinja zasho yonke inhlamba zingikhonkotha sicabanga ukuthi nginendaba anginaso isikhathi sezinja ezingikhonkothayo nendaba nezinja ezomluma kodwa lezi ezomluma ngeke zingithole ngoba ushembe ungivikele amen washo njalo ubaba ilanga mhla ka26 kuMarch othi ithi ngilosi uthi ubaba ngikutshele ukuthi le ngubo oyifakile akusiyona ingubo yokuthi uyagcotshwa kodwa ukwembesa yona ukubonga ukuthi umsebenzele ushembe wawasebenzela amaNazaretha uyabonga amen kodwa manje usekuthuma ukuthi fundisa ngoJehova njengoba wakufundisa ubaba mkhulu njengoba ngifundisa ngoJehova nje hayi ukuthi ngisukele njengoba iconcentration yami ikuJehova hayi ukuthi into evele yahlala ekhanda lami kufike ingilosi yangitshela yathi ubaba ilanga uthi fundisa ngoJehova wathi uyabonga ukuthi umele ushembe wawamela amaNazaretha kodwa manje na sekufanele ukuthi ushumayele ngoJehova amen kodwa ukushumayela ngoJehova kuthina ehlaleni engilosi akuchazi ukuthi kufanele se-ignore ubaba ilanga ngoba ubaba ilanga othena ngakhela indlu kaJehova so leli ilokhuza ibandla lipresenta ibandla lika baba ilanga ngimele ubaba ilanga ngoba uthena yakhela mina ngoba angisakwazi ukuba ngibe semhlabeni ngikhuluma indaba kaJehova so ngakhela mina leli bandla elizokhuluma indaba kaJehova ngoba mina angisakwazi ukuthi ngikhuluma indaba kaJehova so nonke nabafikayo abantu bazi ukuthi leli bandla ngithunywe ubaba ilanga ukuthi ngakhele yena indlu kaJehova ngakhele yena ibandla likaJehova uma ngishumayela indaba kaNkuluNkulu kushumayela yena ngoba ngirepresenta yena lokho
angikufuniseli kusho ingilosi yathi uthena ubaba ngakhela indlu kaJehova. So leli libandla lirepresenta ubaba ilanga noma yini esishoyo kusuke kukhuluma ubaba ilanga. Ngelinye ilanga umkhokheli ngahamba ngaya estadi ngifuna kwasangena ingilosi yathi ungamthikameza umelusi usenobaba ilanga lapha. Ubaba ilanga uthi kukhona intshumayelo ubaba ilanga uthi akayibhale. Amen. Ngayibhala intshumayelo kodwa ngangamboni ubaba ilanga. Kodwa ingilosi yafika yatshela umkhokheli yathi umelusi usenobaba ilanga kukhona intshumayelo uthi ubaba ilanga akayibhale. Leli bandla ithi ingilosi uthi baba ilanga ngikutshele ukuthi emva kwababa uthingo akakho umholi wakwaShembe oyomguqela. Emva kwababa uthingo akekho umholi wakwaShembe oyomguqela. Ngoba wena phambi kwakho uhamba ubaba ilanga. Ngakho ke uma uguqela noma imuphi umholi wakwaShembe uyobuyedelela ubaba ilanga. Ngakho ke akakho umholi wakwaShembe ongabheka ukuthi ngimguqele, hayi ngoba ngithanda noma ngathandi, kodwa ngishayelwe umthetho ezulwini ukuthi ngingakwenzi lokho. Amen. Mhla 28 kuMarch ngosuku ohamba ngalo uthingo ingilosi yafika yaguqa phambi kwethu yabheka phezulu yathi ngiyabonga Nkosi ukuthi ngikwazile ukufeza umsebenzi obungithume wona. Wasezulwini abasemhlabeni sebengaqhubeka nokwasemhlabeni. Isho kade ingcoba mhla ka26 kuyisabatha ubaba uthi ngohamba ngomsombuluko yakhuluma lama. Njengoba ngilapha njena ngimele ubuNazaretha basezulwini. Amen. Okwasemhlabeni abantu bengakhetha noma imuphi umuntu, kodwa ngimele ubuNazaretha basezulwini. Bengizama ukuchaza ukuthi uthi uNkulunkulu lengilosi engizoyithuma phambi ihambe nani nilalele ningayiphikisi, ngoba uma niyiphikisa ngeke ize inixolele, ngoba igama lami likulo. Ngoba igama lami likulo. Uma kufika ingilosi ingithuma, angikwazi ukuthi ngithi no ngesaba abantu basebuhleni ukuthi bazongithuka. I can't say that. Not to the angel. Angikwazi ukuthi ngithi hayi laba abantu basebuhleni sebahlale bengithuka, so mangathi ngiyabakhuza bazongithuka. Ngenkathi fika ingilosi ngangikhonza amadlozi ngiyeza ngumeni, kodwa yangithuma ukuthi ngiye emsakazweni ngiyoshumayela against izangoma. Yangithuma ukuthi ngiye emsakazweni ngiyoshumayela against ukukhonza amadlozi. Ngikwenza ngiwakhonza mina. Ngayibuza ngayiphendula ukuthi ngizokwenza kanjani, ngoba khona abantu abangazi ukuthi ngama client abo. Ukhona abathandazi abangazi ukuthi ngama client abo, ngoba zonke izinsuku ngithatha izinkukhu nami ngiye kubo ngiyothanda ngiyocela inhlanhla.
bazothini mase bengizwa ngikhuluma against bona ngiclient yabo kodwa ngoba ngase ngithunywa ezulwini ngakwenza lokho ngenkathi ingilosi ingitshela ukuthi ku wrong lokho ngakuyeka kusukela ngaleso sikhathi namhlanje na sonke njoba silapha njena asinalo uvalo uyabona ayikho into emnandi njengokuba ubela ngoba awunalo uvalo awunalo uvalo lokufa awunalo uvalo lokuhlupheka awunavalo lalutho noma kwenzeka ukuthi kufike ukuhlupheka okuncanyana kodwa awunalo uvalo ayikho into emnandi njengokuhlala noNkulunkulu amen yabona mangihamba endlini abantu mabehamba endlini basaba ukuthi mhlambe mangihamba noma eminyameni ngizobona igebengu mina mangihamba endlini ngazi ukuthi mhlambe ngizobona inkosazana esiqhamuka ngoba ngiyazi ukuthi lapha endlini kukhona ingilosi ngihleli naye amen engishulele alukho uvalo onalo ngoba uyazi ukuthi uhleli nomuntu wasezulwini enqonde ukusho ukuthi bantwana basezulwini asibambele nje amen siba ngoba bese thweswe thina inkosi Ayuga Nemi pefulo yetu Ausavuma Autina sale twala Lagesi Fumulo yetu Elihila Elifumulo yetu Aundoma situla Aundoma sifa Fagasi
Asibheke enkosini. uNkulunkulu wasekuphakameni, uNkulunkulu kaShembe. Siyabonga Nkosi umsa wakho nothando lwakho. Wena Nkosi osigcinile ngalolu suku lakho lweSabatha. Sicela Nkosi kuba ube nathi. Laba abantwana Nkosi ubaphe inhliziyo yokuthanda ukukholwa. Ubaphe inhliziyo yokwenyanya isono. Ubaphe inhliziyo yokufuna ukungcwele ngaso sonke isikhathi. Sicela ke Nkosi kuba uhlanganise ngomoya wakho. Kelakho Nkosi igama manje ephathe. Amen.